APHLC pen ke kap tanga bang ko kong Rongpi alang li midiang no ninje lo APHLC long bang thoma men alang lian pono APHLC General Secretary ni phan Sarkiri Rongphar ake amuni se heading lun cho राजनीति के लगे जीरो तक खाली aphlak pasiku lapen rajasti so pen Samson Teron Secretary of Law phantame alang li thang suli le pasiku lasi lake bang pang nek nang polam cho जीरो के aphlak ya ve जीरो ta neli phana pu bang ke राजनीति hin ke lage thang ke thek ta ve amuni se heading lun cho जीरो anta aphlak thulang pula se lage bang pang nek soi nang polam cho the pen hinialam bang ke apek eside pu apek eside sia ningkan wang ta election tin ta munit kam bom lo ke thom lam bang ke kitab ingkep ponchot si jai ka thar ke politics apathu pu BJP a politics asom ni tung ke bang phan cho bai cho kai gi tu me than thi kitab long pu pi ma ron do la si than no muni tum buji lo abo ta kam bom lo la pe ni tum phan ke BJP tu man ning ke hang teng si ni tum hanai claim wang un e lagi dan BJP tum ke aron alam pu ke zero lagi kong Rongpi ga aphlak anda be bon ni long ke fundamental rights nang di ning ve mani phanang than tha thek lu tang te lana chok India Constitution fundamental rights kupi lo article 244 yo son si ke mi nang than tha lan ta mi ni phan ke abiseng than nang ne dei la hello si la hai ke ni le ke thak tun kang tung ali he seta ni limen en ponta na si zero ta aphlak thu ma si ni le ke aphlak ka zero ke be la hello zero ga pumi asi BJP atum la bang phan pa mi tha kong Rongpi phan hai zero ga pumi la ga aphlak ya la la se press meet ke pita hai la ke kupulo ha alam major ave thu on la la ini nang li labang solam karju pot nili isi klaudak nang than po athe nili pudam bang la ke alang li tum zero ta ve pu nili pulo asi labang so ke pudam ke nili la pu hello alang li tum APHLC alang li General Secretary la pen thu inu a president lo JI Kathar IS retire la pen ke alang tu matim la Secretary of Law Samson Teron alang li tum phanili puinang kok adim gala hello zero ta ve zero an ta ve polam gala hello zero pulote zero ke kopini long kam do jeneba pharo isialong ke zero dolote pharo si plang de deti la pen ke suri silong ta zero doloteng te suri si plang de deti sitame alang li tum ke la pasona kam ta ve je hala zero bange kam do thulang sitame alang li tum bange la sona hormuta bade pulote zero ta bade lo ke ante zero ta bade lo kopi lo claim alang itum party pa claim bithe party registration kuripo pamen pen rata phan ningkan troxy lo lang itum chuklem tek the pulutang te zero ta bade lo la pen isi pilo rata phan ison not ta rolling avidalang do rolling galilo puthwa pista rata sai kleme pichun pinon non election phan chok chi budul lang tu election chok chi bulo jaiga thara group tu Sarkiri Rongphar ban chenglok lai Samson Teron tum chenglok jaiga thar ban chenglok chugdam tang election chok chi bulo ke dam tang kia sile council election MEC election chok chi pomen pen alai tumra phan hur pa chudlo tang te election chok chi pudam pulute alang tum ta thur se nahi ke alang tum ta thur se nahi alang tum ta chok pusi code of conduct jitia nang le lo pulutang te mama candidate tuman ke election chi pati duyi putuman ke haladak bang election commission tum bang arju pe meji la poson si haladak itum phan outtaking nang NG je election aron aptang mani pame pomnang mani pame poma pusibang arjuji antu mani peme po puje outtaking itum thakdon pe meji scrutiny hut
ante je ai kathara thagon pe mi loge je election aron choklo la pen ke nita che pati dun po pusi alang lita che pati dun loke APHLC tu a election rem ho por ke o election chok chi puthura election chok chi lake women pen ke rem ke thera ka yoni lo rada so tum bhangi thak dun bhangi rada so dun pilo putu ke election chok chi la posi re-election pulilo re-election women pen ke kera tumi joglu he ha ra tumi si da yoni re-election tang ho chu dam tai election chok chi tang ho pura da so tin dun thuli lo ke la kathar sang ho je kathar sang ho bangla son rat ham palu thuli lo en ke rat tum ke ahok tinun kok li lo inut IS officer le inu professor atum le inu secretary of law le atuma team ke tang rak le pomen ma la APHLC tum la bhai ma thom tum zero ta ave punili pudam team thom bang rada pan pamang hu lo ga inke tu re-election pomen pen re-election men pen poisa rung le lo kolon de re-election ban theke kolon nang Sarkiri Rongphar re-election ban theke kolon nang Samson Tara re-election ban theke kolon nang jega thari election ban theke zero pulutang te zero ke ek long zero dun kok ke 10 ek long zero hini do kok ke 100 zero ke kam do thulang ta tumi son ta bede la so posi ne ke zero tan ta vi zero da kom chelang pulute aphar chalo bolage ta phansi puda non lagam na non he jong Sarkiri Rongphar ni yelo ni tum registration da claim elo ke claim elo alu nang le elo te pe klang no ra ta phan nang registration kuri elo pulutang te paklang no registration men pera tum non luduri non registration ga tum sika kuri re la tum ke kupilo pulutang te bini pena rat phang ke chi thur bonje phan rat phan pilu bonje phan election tang te registration avelo pulutang te ning hangaling rat phan lem long po rat phan ning hangaling atum ing hoi long po rung thap long po rek thap long la son phan si tum registration kuri re mati number 1 pen number 2 bang ke zero anta vidya posi registration chukuri ek the ni ahudi si jega tharong dudun lo Sarkiri Rongphar Samson Teron ni tum pajir pora pelo niliphan piepo si registration kurino to rong pia saho punang pupedelo fundamental rights nilong nang sedan jipu da fundamental rights nang li thegret nang li IAS pu nang li sing captain lalu maladak hempre ban thegi lalu makar benglong ratchari nang li ke claim piunji lagali lasi alang tumke IS women pen secretary of law women pen ninu professor women pen langkala si pindak lo lasi rata tum chini not lai hui tum ke zero ta ve aphlak lang punili pudam ke chekrong nai tum chekrong ke tu pai ma se ve lai fundamental rights panili phanang sedan ting ayang ni rat phanai sedan non ini rat ko pilo ko dolang ke nai to fundamental rights ke thega yoni lobo nai tum secretary of law ke thega yoni lobo nai tum IAS pa yoni lobo pini munit pilo nang ubom lo nang tum si tharak re chong chalo ta ching hongon aporing hongon nai tum prabjin pe nang itu bang parok tum pu son na rahega basuri pu apong si davida ji achek davida ji la ana pornang le di jog dog no lalo ro tai belang punili budak thang dak le mek theda posi la pen sialam do thulang APHLC jaya kathar la pen Sarkiri Rongphar Samson Teron potom phanili ki puinang ko dim galalo bolong koma jielong juga damtang election ji pu tim kar biang long tumpen lapen ke autonomous council atum pithik lo prangta cheklo yoni prangta non la bolong koma jilo election bom alam position ni pulo halabang so ta election po men pen notice pi pen ke ong dong tum ke methang a hemari chi free ponsi ke chi so tum bang methang adim chadam bom lo thik la posona poru no hut nili dam tang news ta than lo press meet nili pilo pine thoda kar beng lo ra phani pe chining tu halabang so huta kopia por lo pulute pini an si election un rong lo pulute halabang so huta election hut mate bang mara chi roi un hut jega thara group tum bang paruhini ne bang amasi haladak amuni dempan putekang lo ke cheso dempan putekang lo kat nang ne ke nang tum phan election se ke nang pai election se denom lai hu alam si ke cheso dempan RDP don si halabang so ta ke cheso dum karu ke polo ma padu thu thip ke alang litu ma joine lo
non pijar long ta itu ratum thegam long lo bang kecesong tum pijar kecesong tum bang cesong pemilo ahok pe cesong pemilo sita an kecesong ki duk pen bang cesong lo sita jaga thara group tum pukai la son ratum theglong prong lo haladak ake che so tum phansi abedun thosi nitum penang pai vexon je phan ke nitum ke ning hang hi ke nitum nang pai vexon long le ke nitum ke la bang so hukum ke nitum ke pipe tar mane ko pilo evexon no buta pua athak ke ra ta phang ke ning je po ko arlo ke ki che tum pena ko chingki yo che than joy la bang so policial tum pilo klem ke asi ahok pe bang galang tum bang ke klem long ta pasik sak dunji la pe me thang ta klem up e asi ra ta tum chini dak lo la pe ra tum chi nang je jaga thar po tum ke la pe lai PSLC po tum ke la tum ke ko pilo pulu tang te ami thang tum ke klem up e lo ta bang phan ta pa klem long le ta son ja pilo pulu tang te bang klem thek rai lo pulu tang te mo lang tum tharak dun dugi tharak dun nang ko gi wa men pencil la tum ke lai klem thap klem pru klem thap klem pru ra ta phan ta palu pen thu itum ra tum chin dak non bini alang itu mi PSLC tum ke le halo koman he phan CM bang kam klem ke mi long ke lang dun e non ta isi lang namon dali fu flyover ta piposi no anta tang terek lo pulu tang te la jaga thara group tum case bidun de o da ke flyover wanang ne las ba case bidun de lo la so case bidde de yoy ne aphi itum CM sar tim kar biang long tum a case bang hai thu de ta efficiency la so flyover di fu flyover ka chi othu pu pe te tang et ta athak ke helat thu tai tum bini non ke helat no et po non bang ke alang litum ke kham khe yoy ne si la bang so flyover ta tang i erek la hello la si aja ta son no ke kham khe dun lo bang ka prega det ke ni tum langam na apen itum non pen ningkan thong kep ningkan ni ko ya pro prang ke tum lang dam nang tum khar biang long ta government tum sai je claim clear yoy ni si ara ta tum hang yo sai je claim clear development claim clear po yoy ni si ka oppose sita pinie bang ke parliament phak la tum bang ke bang kar biang long tim kar biang long te kam claim ong development kam claim ong along si aku la tum bang ke pa claim thu long le ke kham khidun pulute ke mi PSLC lang mala asi ra tum chi non om jum ong lo anesi foundation de 21 ani borjan long foundation de ke bi ko alo munit ke do pik bang suri pho te bang suri phor mu pen all kar biang long atok anu dim asa pen chenglok sis bang suri pho pulute ko pilo e claim la te bang tim kar biang long ke asuri kali allah lak throk si lak ner kep si bang ke do tangte noi PSLC tum la bang suri koi bang suri thong kep che bor chompen ke hang tarwret ra tum han churung choyar tawret ra pham palu tawret ke nigan lo suli un po si suli un e asini li pudim ke lelo latum ke zero an tawi zero ke pini bina kam long kam suli latum ke zero an tawi aphar lang nili pudam ke lelo la phansi nili pudam joining long cái bằng trọc kẹp ra định là khi có si là tôm kêu bằng năng cọc mà vừa đầu cái đăng té non nên tôm có thạch lòng tại thành cái chín đam cái đàn đó aprang cái tôm karbi thang cái đẹp cái thạch cái đẹp cái sạch đẹp tôm cái trình hòn Samsung sinh thì tôi sẽ tôm hàn hot năng lang còn pen anh còn pen tôm hàn si Karbi Hanglong district isap nang wan pilo la pen son pathak si alang li misen pen itum ka do chini la pen non ke wang bom la pen non kidam bom ta nang an la bang so Karbi Hanglong district long kichari